chese update na me guso amede bramo ade ya rasta couple saga ya ekoso wo ye manga ne muhanu se oya bai wa no anasa rasta lady no ankasa ne sister no ni free ifunu ba kum ene ni free papa ba ko aba bonte so ba be ka se ni nua ba no nam ho no abra na chese oni ni nua ba ne ye free no na ade ani nua ba no join ne Occult so chese o yesunsum nyama bebre na enye no ho akra se ni nua ba na du baby a wedru no yanko tie insam no FM free eye nua ba no ho FM bra me ye last born okay me nua pani no eti mu nyina wo fo ba ko na wo mu maame ba ko papa ba ko da be me dem free me papa hanko but only me sister me di na chi and free one father mother one net na e da bi adentia me ni kakra no ni mu peja kakra me hu into no me wo ebia me nya be 8 years no ana obefie obefie no osanko eme hu ni bio and said that was 2016 2017 on osabefie oba na yare pa no sanya no sekita ne ba wow se hwan no no kita no ama be win so we na ware no koye no ya antene nkem bi ufre na onfa ufre ni kono so obi anfa yo meba at what age na one o sister Penite now sister nkasa ni full name ankasa the same de mi ma tun e Joyce Amwako okay enti age na wadu na oguso ana neti a afi mu pagya na we hu ne biem me ankasa me na antma me na metim papa nchen ntim papa free mu no ana mam be fa me be si ntim am be fa me hu nti eche kakra na me hu se wa be fi no ko bae satam na odi na ni pint no bae anche no sa akoi no ojinani se ka so bi jinani a obi a won twem mo de ma meteo pie o boile o clubs ne ade ti se oba ko clubs ne ade se ka cho se o sister e ko club ho be ware so fo a wo be gie dia na se e yonwa se wo te no satam no na wasisa obe sai okay nti obe fie ko nti obe tam 2016 obe fie no o mu se no kwa me shata iti akwa na o ye do kasa se me nkose atar fufu nti me hu se sa na me wie se o se panties di pepe na me koye me wan se this is sample to me for se me se na me ba ye be ko no so ansa but maybe say o sister ehia ne kunu ahese o mo friend God papa no o te ye ho asem se na ebusia ne pese be ware o sister Kajae. Obusane bai se omo mpene aware ne so. Edebintia. O se minister subanye fe o senta bibia enye kamani ade. Nti omo mpene basata na o sister na o sesa na no nsesa ye. Na me hu so wasesa. Na wo hu so wasesa but na on sesa ye tu ne kunu abusuafo. Kajae. O ma me kan sem bi se be ma ne po be ware o sister no de nipa foforo bi anye na busua na be ware ne kwa because na busua na mpene eno no kwa be ne wo na se na oni masem ne sifa eno ene no kwa me die me te se o de na soro nkofo ana beji aware no ba be ma ne che se ono ye so finti no oni mi sister na wo awie ntumi nkofa nipa foforo ne nsa anware nti no mo ntia so ndo ni sister na be ware nti ohun be ma no na wani so net o sen do so ya kwala de ba me gidi se wani ate ohun na ohun ne se o ya banti boy kama obetimi aboa sister wa brabo ohun no ya fine guy ana ho fe okay I see o ma me de se bebre na net udwa wo say unua be woni ne nana net na ye ewie no sign back to her no ka chen so person ware ni pass mesi mo no kasa kan say na busua ye mpe wo mu no na person ware no se afi ne ba ne koyo mo frɛ na mo ntene nka biem ni ade enam so ma ne mai bi be wuwu ya che se sa ensem ni nyina no se uye ni nua ketwa ne last born na ne wo den na be ka de afa ni nyina ho de me bompa say Erade beboa Mrs. Stanley ni kunu se story minia ni kunu sa be mabusia ni preko fe me bompa se erade beboa ma omenu ni na mo ho beto mo se bi o mo ho to mo na mo ware bim na mo ntembe titia
ewo honom ewo mumienu honom ntimiensimi na sembo mpa ise wade mom hontom oso bo mpa ise omo honto omo nti ugidi se de nkofo heka sesebe omadwen mu eha omo kakra se dentia me omo na adwum ha ne so wote oye itena ni obi ana wo mo so na adwum kan kakra na enye obi ana wo ha na wo ba asase so teno no omo nya adwen sa na adwum kan de sa na de meka no enti all of a sudden o sister aware okọ mechanic say o sister my right into mechanic say o my free mu na eno achi no monte monka biem o ma me so friend na onfa na obehu videos no social media no wankasa wonua a che say o sister panimu no sign na eye wo fae empo no bi amote ewem ho no sign na etie uko school ma sign etie nse Mrs. Tamansna kufoje hono manche dudu na enim no okay nti that was last year na me ye mitiko na step de ka che me say sister ni oyo social media dey too much na so Mrs. Taden no so Mr. Penny na so me dey this is to she maintain in cabin to the onko me ba ma behye nti me ko ha de ko na e mare ho me ko ka che ma me sumpa it's one first person look at your mommy na hate sa me sister na fa phone na me ntimi ame kosechi na mbehye mame mame sumpa na o mame suwe no na hiti say osuwe na be hiti osuwe no to ho anamon say o hyekohwehwe wo sister na nka mu de ya to ye o ka che be oba ne papa no na oba ne papa no me ho de manti mu ye nti mam na ye na agen say yem piska na yen ko hwehwe na chi akwan okay. Na o sister kunu e ma meka se eye o sister fault e na ma enei no ne babe ma no awie de wawie ya o ne ya adwen ana asama ba yemi na obi anjim se either say yo ana ase dem no e wo say ye find solution ye hu ne be ni kwa so oyi gu mi sister no kwa so yentimi ningu be ma ne so nti beta say e be hu ne be ye ni kwa so me ne nya adwen de onu ni nti o kasa ohun say e your time be no time sister science our na start to cry no on pene so no kasa sa me yawe okay na ne no mo so mo kwa na your own family o mo ne abusu baabia enti so mba bonten na so be kasa ansem na o feel sen ko so nim say ma me ba ko na wo yemi ne na o kasa say na den na pesa wo kira kasa enti wo no te ho a say na wo feel wo akomam metuana me ya na me ya pa ana sanse ndi se na ya me say ma adwum kano ni onye no ma ni ade no efi say nipa na wo ba sa so say wonye obi ane wo ba wo dia usu na wo ma no o pa je say enti nem omuma na omafrem na etwe ba ko ba ye eye elsha no otie na otie na ye wo de se wo sister ba ono wankasa be kase na ba na frem no wasen ba o de sa kwala nti ma me ye say ye nhwe kwan ye ba fa so ye be hwehwe akra no na ye be fa akra na ba ka na ye hu de be ya akra no na sami ba yin na maka hwe pani mu bia busu pani bia na se police force say na ekoso mo busu mu ka cheda bi muntu sa na mo no dabi oni be bia o sister te dabi adintia ma me obi se ni bia ni eje me bra me ma me nuamba pani ni bia a o sisi obetimi aka say o sister pani mu e bia antete e bi na anko yi ama no etina na ewie edi na ewie bia wo wie ka so metimi aka say entete e bi na anko yi ama no onyini mu no e na edi na ewie bia wo wie ana dabi Mr. Domo titini ye ana Mr. Nani na edin nene so edin pa okay mama sign bisao recipe ahodo na chese wo sister echiremu posti e wo ne TikTok page so wo ye de ma ne kunu edi ene bi wo kwa ye hu bi da ye nti bi da e wo ye wiase aye bae na ne bae a wo yiwa ye hu ni sama akra ne kan se kom de e bi di omo ankasa sebe nipa
toilet nyina wo blend e de ye aduane edi otete sansemi se wo sister onim se wo sister say na otie na ene no abrabo no de dru ba bi say no say na uhu asam ne fa na onua ameka ne se wo bampo ko so sister ba no na ye de akwa ne fa ya we mu akwa ne dwane free according to akwa ne audio ba bonten no say na meka ne se den na obeka de fa ne nyina ho ka kumwo ye ji Occult anum e na afesu won pusu nunum a wonte ne kankan eya dia yesa Kofi Adoma interview akwakoye ama nsam dodo na eba mbonten so ama chese yete de hye kukuo mu ne ho nkro ne banyina na abayua no etumi ka se etumi small baby ma ne ko ba ma bi abrabo ma ne ko se no utumu se no kra ye trodro pa etimbe ma no mesere mu adaya mu hu baby am beta mu be ma na da mu na ntem no na baby amudi bewura ebu o wa chechire de abo no kon baby obedru bi obesane de ato baby obedru bi a wanhwe ya me na nature and the car na asem mi se wanhwe ya ebekaw na se kawa wanhwe ye pa dia wo hu abraba no so bio ebieni kai se social media handles ni nyina no attention tv to be like wa share comment no subscribe to our YouTube channel no so ade akam ushamba bonta bomisamra from ohema echa